Mateo Kapitulo 19. At milyari, ainyang Jesus, apupusno deting amano, Mekoya Galilea, at Minea, king sakop ning Judea, kangatba ning Jordan, at tikyande ding maragul akekaldan, at pepakayapa no karin. At linapit lakeya ding Pariseyos, susubukan de, ngara. Dapat king lalaki, ing kawanyane ing asawa na, king balang kasangkanan? At may kibatya at ngana. Eyo pa pinabasa, king ing mengawa karela, manibat king mula, gewanong lalaki at babae? At sinabi na, king uli na niting sangkan, lakwano ning lalaki, di iba na at indu, at makyabeya, king asawa na, at di nga dwa, maging metong lang laman. Inya eno adwa, nunge metong nalamu, king laman. Uli na niti, ding piyabe ng pisan metong ning Diyos, eno dapat pikawan yan, ning tao. Ila sasabihan da kaya, bakit pininutos ng Moises, ing munye pisulatan, king pamikawani, at kawanyan niya? Sinabi na karela, king kasyasan na ning kekong puso, pepayin tulutan na kong Moises kawani, karing asawayo. Dapat king kamumulan, makanyan. At ako, sasabihan ko kay kayo, aing kawani king asawa na, nung emo king pamakipangalugod, at makyasawa ya king aliwa, di na patya king pamipaliwas, ating makyasawa king kewan yan, darapat ya king pamipaliwas. Di nga lagad, sinabi rakeya, nung dikil king lalaki, kalupan na ning king asawa na, dapat ing pamikyasawa. Dapat ya, sinabi na karela, ding sablang lalaki, ato paranda ing sabing iti, nung emu detang mi pagkaluban. Uling ating kapun, ami bahit ng makainyan, manibat king atsyan ng induna. At ating kapun, akeponan na ding tao. At ating kapun, aila mo rin ing kinapun king salilira. Uli na ning kayarian banwa. Ing malyaring makatanggap kaniti. Tanggapana. Kanitapin, dela rokeya, ding mga lating anak. Bang itong pakno karela, ding gamat na. At manalangin ya. At di nga lagad, sebyanan dala. Dapat Jesus, sinabi na, paborenyong lumapit ka na ako, ding mga lating anak, at eyo babawalan. Uling karetiya, ing kayarian banwa. At timpakno ding gamat na karela, at may koya ka rin. Atoy ni, linapit siya kaya, ing metong at ngana. Maestro, nanong mayap pong daptan, bang akamtan ko, ing biye alanganga. At ya, sinabi na kaya, bakit kukutnan mo ko, tungkol king bagay amayap? Atin mong metong amayap. Dapat nung bisa kang lungub king biye, tuparan mo ding utos. Sinabi na kaya, isano? At Jesus, sinabi na, makamate, kadarapat paliwas, kamanako, kasasaksing kalaraman. Igalang me, iiba mo at indu mo, at luguran me ing lupa mong tao, antimo keka. Sinabi na kaya, ning kayanakan, itingan ti paran ko,
nanupang kulang ka na ako. Sinabi na kayang Jesus, nung buri mong miganap ka, umeka, pisali mo, iyanggang kayatinan mo, at ibiye mo, karing kalulo, at mikabandi ka banwa, at mekeni, tuki ka kanako. Dapat panamdam ning kayanakan, king sabing iti, mekoyang malungkot, uling maragulya kayatinan. At Jesus, sinabi na, karingkeyang alagad, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing mabandi, masulit siyang lungog, king kayarian banwa. At yulit kong sabihan kay kayo, mayan pa king kamelyo, ing dumalan niya king busbus ning karayom, king lungobya, ing mabandi, king kayarian ning Dios. At inyang damdaman da iti ding alagad, mingasdan lang bina, ngarang sinabi, ninupin ing miligtas. At Jesus, linaweno kanita, nga nakarela, karing tao, iti mapalyari. Dapot king Diyos, ing sablang bage, mapalyaringan. Kanita, Pedro mekibatya, nga nakeya. O ini, ikami likwan mingan, at tikyanda ka, nanuping kamtan mi. At Jesus, sinabi na karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, king ikayong tinuki kanako, kanyang kadwang biye, ing anak na ning tao, luklukya, king luklukan, bang matul, karing labi ng adwang tribu, ning Israel. Ating balang milakwan bale, o kapatad a lalaki, o kapatad a babayi, o tata, o indu, o yanak, o gabon, king uli na ning lagyo ko, tanggapyang makatadinalan a pakinabang, at manan na, ing biye alanganga. Dapot dakal lading mo munang mitawli, at tawling mipauna.